Hiat sagai tak berjuang mati-matian. Tapi tak lupa kebahagiaan abadi. Tapi karena salah yang hiatnya, menyesal untuk selama-lamanya. Silakan pilih. Mau hidup lebih baik atau mau hidup jadi malapetaka. Manusia yang bijaksana sekali hidup bisa menyelesaikan dua persoalan. Persoalan udip dan persoalan setelah udip. Manusia yang bodoh hanya bijaksana, gara-gara udip jadi malapetaka untuk selama-lamanya. Udipnya tiga saja, neraka atau syurga ditentukan di dunia. Untuk minta neraka hinai dunianya, untuk minta syurga hinai dunianya. Tanya pada hati masing-masing, Anda sedang mencari syurga atau sedang mencari neraka? Robalah hidup menjadi jalan untuk mencari syurga. Itu satu-satunya jalan yang benar. Pastikan udip kita nyo setelah nyo ke depan menjadi hidup husnul khatimah, hidup yang terbaik. Selesaikan hidup dengan hidup yang terbaik. Jangan sampai su'ul khatimah, penyelesaian udip dengan udip yang penuh malapetaka. Dengan kata lain, udiplah berjuang, bangun kuburan sebagai pintu syurga. Kalau berhasil kita bangun kuburan sebagai pintu syurga, pasti akan sampai ke syurga. Menyo gagal kita bangun kuburan sebagai pintu syurga, pasti akan lebih parah setelah kuburan, gede ke neraka. Nyalah arti udip. Tiga udip dalam perjuangan menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan semua umat Islam dari api neraka. Lagi misi Rasulullah. Wa kuntum ala syafa' hufratin minan nar fa'anqazakum minha. Umat Islam jamun, urang jahiliah jamun, tak berada di pinggiran neraka, hidup dalam neraka, tetapi Rasulullah menyelamatkan. Nyok tausiah daripada luntuan, no mantang doa kali punau. Nyok jumlah sedekah hamba Allah malamnya sebanyak 4.708.500. Yang golong-golong cucu duduk kan? Mantan tetap terima. Hati ji tinggal hati tanya oleh Allah benar tanya tak infak tak bantu umat Islam. Sebab baru kira tanya orang beriman, tanya setia ke orang Islam yang lain lagi setia ke roh, sayang ke umat Islam lagi sayang ke roh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Han sempurna iman kira orang munyo golom cinta ke saudara yang seagama lagi cinta ke roh, nyan hana sempurna iman. Al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang berimannya lagi tubuh yang sama. Apabila sakit salah satu anggota tubuh, yang lain turut sakit. Jadi harta kita yang dititipkan oleh Allah tak infak dan tajuk tak bantu. Tinggal Allah yang bantu kita yang buah dunia dan di akhirat. Hadana Allah wa yakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Doa. Buka adit, aduk baca doa betul. Bukan kele gure tanya untuk berdoa dan berdoa. Jino wajah tanya berdoa. Kosongkan hati dari yang lain, tanya terpegah abang Allah. Benarlah mati masing-masing supaya makna dari doa yang tubik dari narik lo benar terima oleh Allah, benar bi ke kitanya, benar putruk makbul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعطنا ما يكون صلاحا لنا في ديننا ودنيانا. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة توفنا وأنت راض عنا، واختم بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعاتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعاتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعاتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا أسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم، وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك، وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات، وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد
ومنك الفرج وإليك المستقى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata untuk penceramah kepada Ayah Yusuf oleh Abu Hasballah pada pimpinan daya yang kita cintai. Yang mulia kami persilahkan dengan segala hormat. Perhatian kepada Bandung jamaah yang nak berasa Neme buku zikir harap untuk menunjuk Pak Panitia di bawah gerbang tujuan untuk bertanya adakan di tahun yang akan datang. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Dan usai penyerahan cenderamata akan kita laksanakan penyerahan hadiah kepada para juara TBK pada bulan suci Ramadan yang telah lalu. Dan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata untuk grup Zikra Al-Hasani Samalanga kepada Abati Al-Bulu. Kamu persilahkan dengan segala hormat. Dan dilanjutkan dengan penyerahan sumbangan kepada Abi Muslim. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Ketua Stand Malikus Saleh ataupun yang mewakili. Kepada Abi disilakan. Perhatian kepada Pak Bandung, hadirin yang merasa red HP Nokia tipe A7 harap menejak Pak MC. Sigada kamu umumkan kepada Bandung hadirin yang merasa red HP Nokia tipe A7 harap menejak Pak MC. Kepada yang mewakili disilakan. Tuan. Lecok dulu. Tak tahu. Sana je walong je. Oh kaya dia. Dan acara yang terakhir penyerahan juara kepada para juara ujian TPK pada bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh tim Ikapas. Kepada sang juara yang disebutkan namanya diharapkan untuk naik ke atas mimbar. Untuk juara pertama jatuh kelas 1 jatuh kepada Asmaul Husna, juara 2 jatuh kepada Ainul Farhadi, dan juara ketiga jatuh kepada Nur Haliza. Kepada 3 nama yang telah disebutkan diharapkan untuk naik ke atas mimbar.
panggilkan Asmaul Husna Ainul Farhadi Nur Hadiza diharapkan untuk ke depan mimbar utama guna untuk mengambil juara. Dan juara kelas 2, juara 1 jatuh kepada Muqtariza, juara 2 jatuh kepada Nurul Aulia, dan juara 3 jatuh kepada Faisal Riza. Juara 1 Muqtariza, juara 2 Nurul Aulia, dan juara 3 Faisal Riza diharapkan untuk naik ke atas mimbar. Untuk juara pertama kelas 1 Asmaul Husna diharapkan untuk naik ke atas mimbar. Penyerahan hadiah kami mintakan kesediaan ayah Sob kepada harap memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang tercinta. Juara 1 TPK. Juara 2 Ainul Farhadi. Dalam hal ini akan diberikan oleh Ayah Ji kepada Abu Korab. Dan yang ketiga Nurhaliza. Akan diserahkan oleh Abati kepada Abati. Kamu persilahkan. Dan kepada Muqtariza Nurul Aulia Faisal Riza diharapkan untuk menuju ke depan, dan penyerahan hadiah akan dilakukan oleh pimpinan daerah kepada Muqtariza Nurul Aulia Faisal Riza ataupun yang mewakili. Kepada Muqtariza Nurul Aulia Faisal Riza. Untuk penyerahan hadiah kami mintakan kesediaan Tunku Haji Sulaiman Hasan. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada Tunku Haji Sulaiman Hasan. Dan untuk juara 2 kita mintakan kesediaan Walid Jala. Kepada Walid Jala kamu persilahkan dengan segala hormat. Dan